Ako vam treba preporučena dostava elektronskih dokumenata, pouzdana i sa dokazom da su dokumenti primljeni, tu je e-Trust dostava. Proces je siguran, jednostavan i brz. Odvija se na e-Trust portalu. U sekciji Razmjena dokumenata. Da vidimo najprije kako se šalje dokument. Idite na Dodaj dokument. Birajte da li pošiljku šaljete kao fizičko ili pravno lice. Dajte naziv procesu. Izaberite e-Trust preporučenu dostavu i pokrenite proces. Zatim izaberite dokument koji šaljete. Istovremeno možete poslati više dokumenata, a oni moraju biti u PDF formatu. Kada ste dodali dokument, slijedi primalac. Očekivano jeste, ali nije na odmet reći. Primalac dokumenta mora biti korisnik usluge e-Trust dostava. Dodajte učesnika i popunite tražene podatke. U sekciji Akcija birate da li je dokument samo za slanje ili primalac treba da ga potpiše ili pečatira. Možda isti dokument želite da pošaljete na više adresa? Samo dodajte učesnike. Ako tražite da primalac potpiše dokument, odaberite tip potpisa i mjesto na dokumentu gdje želite da se potpis nađe. Pogledajte sa koliko transakcija raspolažete. Kada ste sve završili, idite na pregled. Provjerite da li ste sve pravilno unijeli i pokrenite elektronsku dostavu. I to je to. Preporučena elektronska pošiljka je poslata. Dokument koji ste poslali možete pronaći u sekciji Poslato, gdje možete pratiti i status pošiljke. Da vidimo kako proces izgleda iz perspektive primaoca. Na vašu e-mail adresu stiže notifikacija. Prijavite se na e-Trust portal i idite na Razmjenu dokumenata. Vidjet ćete pošiljku sa traženom akcijom. U prikazanom slučaju potreban je potpis. Izaberite profil i potpišite dokument. Odobrite u mobilnoj aplikaciji. Ostaje još da potvrdite prijem pošiljke. Kada je proces završen, pošiljalac će dobiti dokaze da je pošiljka poslata, primljena i preuzeta. Ide na status kvalifikovane elektronske dostave. Tu su svi izvještaji koji se mogu preuzeti i oni su pravno valjani dokazi da je pošiljka poslata, primljena i preuzeta. e-Trust dostava. Preporučena pošiljka u digitalnom svijetu.